Unit 20 Health Matters kod lekara. Lekar. Uđite, izvolite sedite, zbog čega ste došli? Pacijent. Nije mi dobro, osjećam se umorno, kašljem i mislim da imam temperaturu. Skinite se da vas pregledam. Da li vas nešto boli? Boli me glava i grlo. Pluća su u redu. Otvorite usta da vam pregledam grlo. Imate upalu grla i visoku temperaturu. Da li je to nešto ozbiljno? Ne brinite, samo imate jaku prehladu. Ostanite u krevetu i pijte čajeve i limunadu. Da li treba da uzimam neki lijek? Da, napisat ću vam recept. Uzimajte ove tablete 3 puta dnevno. Kada ću moći da idem na posao? Nemojte ići na posao bar 3 dana. Treba da se dobro odmorite. Hvala vam, doktore. Doviđenja. Doviđenja i da brzo ozdravite. Word building. Lijek. Lekar. Liječiti. Liječenje. Bol. Bolest. Bolestan. Bolesna. Bolesno. Bolesnik. Bolnica. Zdrav. Zdravlje. Ozdraviti. Dom zdravlja. Vocabulary. Zbog čega? Osjećati se. Kašljati. Temperatura. Pregled. Pregledati. Pluća. Upala grla. Ozbiljno. Jak. Jaka. Jako. Prehlada. Prehladiti se. Otvoriti. Usta. Brinuti. Uzimati. Recept. Kosa. Uvo. Uši. Usta. Grlo. Čelo. Mozak. Oko. Oči. Nos. Grudi. Stomak. Glava. Vrat. Rame. Ruka. Šaka. Prst. Noga. Koleno. Stopalo. Phrases. Skinite se. Kako se osjećate? Nije mi dobro. Brzo ozdravite. 3 puta dnevno. Bar 3 dana.